خودی استرانا نافدار لناف خلکه بحثا منو تیه که شیروان شریف هلبست نویساندیه ده سال 1991 که دهاتی تومار کرن خودی وسترانه هنرمند گالری یه ناسکری عبدالقادر سلیمان کل کامپا دومیز دمینه جلطه یا میجی پیرا چی بویه بلز را کرنه نخوشخانه که تایبت لدهو که نیو بدنوی مخابن فلج بویه خطر لسر تندرستیابی هیا جیانوی حمود ناوا موزیک ده در باس بویه داوت و شاهی بیوی ندبون لروش آوای کردستانی به تایبتی لحریم جزیری ده هف پیوینه که خود ده بیجه اگر مرنه کوی هبه بلال کردستانی به ده بیجه مرنه الکردستانی وکا چونا جنتیه اف عبدالقادر سلیمانه كسلين مام كيف وشايم واجب أركير هيم لولا لقدي قدرته ويلا لقدي قدرته قزو كالدارا كتم زوك دارا كتم راب دس خواب دمن زوكم هرنا ضاوتم را مساكد بالدمن مساكد بالدمن اسكفيلته وجنتم راب لقدي قدرته ام روش عبدالقادر سلیمان جنیزیک و دشوپینن دهو که نایف رمضان پیشان خوشخانه کو عبدالقادر سلیمان لی دمینه لوی داره اصلای فک آماده کریه کره عبدالقادر سلیمان ده آخفه بحث روش خوی داویه یا باوی خود که لأصلای فی تماشا بکر بله ام لأجه نخوشخانه تایبتین لدهوکی ماوی 5 روزانه هنرمند عبدالقادر سلیمان که هنرمند که برنیاس روزاوی کردستانه لوی نخوشخانه دبن چاف دیدیا چر یا نوجداران دایه و روشا تندرستیاوی تک چوه هم بزانین نساخیاوی چیه و هر وصا دکتور چاره سری ده و چاره سریاوی چاره سری بود دانایا اما دیگه کروی کاک دلشاد گفتگویی که بکن کاک دلشاد سلامتی بلدست بکی هم بزانین نساخی بابت چیه سبب چیه هاتی نخوشخانه بخود او بری 5 سال سیدا جانتا سری لیدا بو ويدمي يعني وقت جنت على دارني في لاشيوي سكني بو شلل نصفي يعني 5 سال خو بوران علاج اخذ كر بري 5 روجا دي صار نوبكات نفسي نوبه هم شوناجي براسي ما اني في خسته بخود اوجانا اري كان برجا ابن خوشي وقت خوازه يعني عمليات جرنابه تني درمان وانا في قاويجي يعني د حالك غيبو بداي نص صدي بنجيش صدي هو كي دكتور اجمل قلتي جا امجي الفرق ام بديني كاتش تشتكي مش دبي هند كارن سردان بكانش نزيك ببينه بخودي روجه دجاره دكتور تسر براسي يعني ما بسيار كر خستا هري قج لدهوكي اف خستي خودي مجي يعني ملي انا غير براسي ما بسيار لسر اريكاريا ما خازن دكتوره كي قنج اي اختصاصي هبه اختصاصي جتا سريع قربه بري خوبدي تشتكي صد صديج مره بيجي يعني جمره دبيجن بطريقه كي عم تناغر علي تشاو تناغ يعني بيجن شهر سريها نينا روشا يعني انا بيجن تشتكي سدبه يعني هر جاري مثلا ام تين بسيار دكن بو دكتوري يعني جاميرا بركي تقصير ناكن بركي اوراسن ام فهم ناكن بس شوي هرت بسيار كي دكي يعني ولو بسيار دايركت نايج مر يعني لو راستاي ناي يعني برنگه كيش مرات بيجن يعني نظامنا وقت دريج دكن نظامنا باشتر ببي نظامنا درماي خراب يمشي وهنجي بخون نكارن ببين اجبر كده شاف ديريا تشردا اريج برد دايناي ده ام تشنو بيدبين يعني وضعي بشكي خراب يعني الجور از دبين بشكي خراب يعني شانت اخفتن يجي ماينه نما يا اختتنا بس كهرباء بس انا شعبي خد لفيني بشكي ودكتور انا قلت يبون من بنجدر و چاره سری تشتكي وصا بخود براسي ما افز رهات ما مجواره قلت وانا جمله قلت خود تبي شهر داجي يعني هم اب علاجه يعني تبي المانيا جي تبي امريكا جي علاج هم نفسي علاجه نزيد ونكم اذا اسوي دار بركي دكتورك يقنج اي اختصاصي هبه يعني بحق خوجي به يعني جواب ام واجبي راب نجي بري خو بدي بركي كهرباء بركي فكرك تشترجم هبه بركي زياده بري خو بدي ده تبي كانك ام نكارن ام
ام وقت اختو راجم مجول بكن بقى نخوش ندي زيده هبن بركي وقت واتنا به جم انسان دخوازن كي به ولو وقت خو بدي ده جي فهم بك بكذا يجاوب وعلاج ودرمان اوش جرادين بخود علاج وينا هما هروجه تسي علاج ما خوازنا مجوار دبن الخسته هبن اودني اتنبي ام جردبن وطبعا مستشفى حكوميه خاصه وام واجبي رادبن الحمد لله حتى قلنا فاسي هبي ام جرا بكن زور باشه گور افکست کو نزیک و دیتی و دگالو بوین المال دا بریکو اف جالتا جیلی بدتن يعني روشاوي تشاوابو بخودي روشاي باش بو يعني نوك فيغا في خرابو يعني دنگ دكر اشتغل ياوي هبو چون هاتنا يد چو زدنا چو بس يعني چو يعني تشتي خوي شخصي بجيتاني بله يعني هاتنو چون جي هاتنو چوناي هبو بله شاد سلامتی دوباره بله برا از دسا اسپاسیا یکمین کانال رودا او سردان ما کری براسي او تشتكي قالك دل ما خوش براسي وقالك دوست ما مستا يعني قالك تليفوناتك امنك كان برسي هيك سنج بقو امجي نجي انا نقطه كيجو اساسي يعني حتى جوابي بدل ريزولاج وهميه همي دما شفانا سباش بوجي زور باشا وسلامتی جارك دي بوابته بله هنرمند عبد القادر سليمان خداني هنا استرانا دنا خلكي دا بحثا منوتا اكجستران تويت برنياس وچندين استران ديجي هنا دياره لپشتی لسال 2011 روشا سوریه تک چوی هاتیه باشور کردستانی ول کمپا دومیس یان کل دومیس به خوا آکنجی بوا او وکو روداو جبریانا هم کو فیچر وکو ویتیجی ما لسر هنرمن عبد القادر سليمان كريا وبحثا روشاويه تندرستي جي كربو بريا 2 سالان به همان شواب نهال ويرد بن چاوديريا چريا نوجداران دايا